subhanahu wa ta'ala. Katawan tanwa su Adam alayhi salam na inadun sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala. So kiadnan yan nun na inisugo yan si iku kalang-ulang wano kaadan yan. O di na inisugo yan si iku malaikat agu so syaitan so iblis pangalim bebaan siran si iku Adam alayhi salam. So mga malaikat na miyangalim bebaan siran sa tarotop si iku Adam ugaid na miyalam ba so iblis. Iblis nadaskan yan ng pangalim bebaan si iku Adam alayhi salam. Pitero wallahu subhanahu wa ta'ala, hay iblis, antunay miyakaran raka, sadang kakaparate asagyang kutuwa, suguan akan sirka. Ay ni sumbago iblis na tiga na ya Allah, sakan na mas mapiyako, adi su Adam, kainad na kung kaapun sagyang kutu, apoy na su Adam, na inad na kaapun sagyang kutu alipaw, may adno nagyang kutu akat takaburo. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala ko iblis apanug ka saging kaya surga kading ka dait o baka siya di takabur na awa kasi kapad ka sagyang kuto amya makaito ini sembag paman o iblis at